Greetings, ladies and gentlemen. Welcome back to Kivu Sport Updates. Kakule, assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndabona uyu munsi yambariye ikanzu. Umunsi niyambara ikanzu, ni umunsi w'ijuma. Ni Raid. Ni Raid. Koko juma abari Raid ko abari umunsi mukuru nyine. Meze neza. Meze neza, ndashima Imana. Ndashima Imana cyane kabisa. Muri sport bimeze bite? Muri siporo usibye turavuga kuri shampiyona y'u Rwanda yakomeje kuri uyu munsi wa 15. Rwanda Premier League yakomeje. Habaye umukino umwe. Nituhava turareba i Burayi ejo hashize habaye Boxing Day. Shampiyona y'Ubwongereza yarakomeje nk'ibisanzwe, hari bitaradutunguye byinshi muri izi kwa Man U no kunganya kwa Man City ziri muri meforme zikabije cyane. Nayo iratungurwa ariko Liverpool iracyarikomeje umurego rwose. Iracyari kuri run ishiramo ikinyuranyo cy'amanota menshi. Ndakeka n'amakuru menshi dufite ko shampiyona y'u Rwanda iragenda gake gake. N'ikipe y'igihugu izakina ejo n'ikipe ya Sudani umukino wo kwishyura, naho turaza kuvugamo gakeya. Gusa nta mpinduka nini zabaye usibye imvune ebyiri zagaragayemo. Turaza kuvugaho gakeya, tukabakagira babasimbuye tukabaganiraho, tukareba ko babasimbuye wenda hari ikinyuranyo bakora. Hanyuma muri ya gahunda turimo ya campaign turimo yo gushishikariza abantu kuza kwamamaza muri ibi biganiro tuba dukora hano, ndagira ngo nkumenyeshe ko ejo nabashije kuganira na Haruna, the owner of Mariam Furniture. Urumva twaraganiye, twajyanye ikiganiro cyiza, abantu bari buze kukibona maybe uyu munsi cyangwa ejo. Twemeranyije nawe ko dutangira kumwamamaza. So ni umuntu ukora ibintu bijyanye na furniture, akora intebe, ngiye nagize amahirwe, akora utubati, akora ibintu byose mbere y'uko ibikoresho byose byo mu rugo no mu office. Ngiye nagize amahirwe yo kugera ahantu akorera. Ni umuntu ukora ibintu byizewe biramba kandi nawe arizewe. Mbere y'uko umuntu akora ibintu byizewe nawe agomba kuba yizewe. Ni umuntu wizewe, niyo muganira niyo akubwira ko akazi amakomanda afata nubwo atakuzuza 100% gukorera kujya, ariko akubwira ko 80% agerageza gukorera ku gihe. So abantu batangire bamugane. Ni umuntu twagize kuganira cyane, aravuga ati ngewe ndi umwana wo ku Majengo kandi mba nifuza gutera imbere nateza abantu. Akenshi hari umuntu umva ngo umuntu wo ku Majengo akumva ko ari umuntu uba mu bikorwa bibi by'undiscipline by'ibiki, ariko akenshi tukirengagiza ko ku Majengo hava n'izo mpano zikora ibyo bintu. Yego, zikora ibyo bintu. Haruna akora ibitanda byiza, intebe nziza, tubati. Ntabwo Majengo ari abakinnyi gusa cyangwa abahanzi, hari n'indi myuga. kandi ko yanambwiye ko umwarimu we ari Manisura yamwigishije for free, aramufasha. Urumva ko ku Majengo ya bonde yo gukundana ntabwo biri muri football gusa, urumva ko no hanze ya football barimo kubikora kandi neza, kandi nawe yambwiye ko ari gufasha abandi. So umugani akorera mbuga ngari, tuzajya kumusura one day, tuzajya n'igihe cyo gukorera ikiganiro nk'iki mu kazi ke. Nyaboneka mutangire mu muhamagare, mu muhamakomande, abakeneye kurenovera intebe zashaje, afite imyenda, ibitambaro, abakeneye ama office, abakeneye utubati, ibiboro byose mwamukeneye, amagarderobe, ibitanda byiza, muri iyi minsi abantu benshi bari kwitegura gukora ama mariage, bavuga ati mwaka ntunsige cyangwa se ntangirane n'ura mwaka nimariye. Baba bakeneye gukoresha ibikoresho byo mu nzu, uze kuduhamagara, turaza gupinga nimero ye, mutangire mu muhamagare, mu muhamakomande. Ubu nawe n'umwe mu baterankunga bacu, cyo kimwe na Janet Auto Paint mu marangi. Ndakeka mumaze kumva ko ari n'ibintu biri kujyana mu marangi, mu kudufasha amaverne yo gusiga ku bikuta by'inzu cyangwa gusiga ku tubati, ku magarderobe, n'ibintu bijyanye. Haruna yanambwiye ko iyo bari gukora amafinissage muri ibintu by'ama MDF nyine bya furniture by'ubaji, iyo bari gukora finissage bifashisha amarangi. Nawe yambwiye ko rero n'ubundi amarangi nta handi hantu ashobora kugurira uretse ko ajya kwa Janet muri Auto Paint. So ni ukuvuga ngo na Janet mumaze kumenyera, nawe mu bintu by'amarangi ni uyoboye hano mu mujyi. Yewe nta nubwo ari hano Gisenyi gusa, afite na branch ikomeye Goma, bana Goma, mugeri Goma kwa Janet. Turaza nanone gupininga nimero ze, nanone mutangire muhahe amarangi meza ya original, kuko yigerera mu nganda China, akizanira imashini nziza, agatoranya amakarita agiye atandukanye. No umuntu uri big, abantu batangira bamurebe. Hari ibintu bajya gukoresha muri za Kigali no gutumiza ahandi na Kampala kandi abifite. Ndakeka tuzongera no kugira igihe cyo kunyura muri buri product agiye afite kugira ngo abantu bamenye ko hano Gisenyi
hanyuma niba ukeneye kurimbisha inzu yawe cyangwa kurutisha imodoka yawe tukurangiye muri Janat Auto Paint. Kakule ndakeka twakwandika rero tugatangira n'amakuru y'imikino. Twatangira n'amakuru y'imikino tubafitiye kuri uyu munsi. Shampiyona resultat y'umukino wabaye uyu munsi wahuje ikipe ya Polisi n'ikipe ya Gasogi United. Polisi yari imaze igihe itabona intsinzi, ariko uyu munsi Mashami Vincent rwose n'abasore be bahatambukanye umucyo, bikamase batsinze Gasogi ibitego 2-0. Ibitego 2 ikipe y'ugutsinze ibitego 2-0 iba yatsinze kurusha ibitego bya Henry Musanga na Ani Elija gake araza gake ibitego bigeze muri 5-6 Ani Elija gake nayo mu top scorer ba Fazere turumenya tugomba kumwitega. Niwo mukino wabashije kuba uyu munsi wonyine kuri journée ya 15. Indi mikino ikazaba ku cyumweru, hazaba imikino 2 uzahuza Muhazi United na Kiyovu Sport kwa Muhazi. Muhazi ikeneye amanota. Muhazi ifite amanota 11 inganya n'ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Kiyovu Sport. Muhazi ifite 12 maybe. Muhazi birashoboka ko kureba urutonde. Baraho hafi naho niri kure nayo kumva na amanota ikeneye na Kiyovu ikeneye. Ni umukino uzabura umukino mwiza ku mpande zombi. Gorilla FC izakira ikipe ya Rutsiro ku cyumweru. Amakipe meza akina umupira wo hasi, ifite abatoza beza, haba kuri Kirasare umutoza w'ikipe ya Gorilla. Gorilla ikipe yagaragaje ko ari ikipe nziza. Gorilla imaze kubona yatakaje match zigera muri 3 gusa, batarenye kunganya 2 gutsindwa 2, izindi bibasha kuzitsinda. Ni umukino mwiza uzahuza ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rutsiro. Indi mikino ikazaba ku munsi wo kuwa mbere, hazaba nayo imikino 2. Vision FC izakira ikipe ya Musanze. Vision izikora, Musanze izikora umenya Vision ko ikipe zisa nk'iziri mu myanya ya nyuma ziba zigoranye. Abari match zigoye gupredicta uko zizarangira, kuko anytime watungurwa naga bari ikipe zirutana cyane. Anytime ariko ubundi ikipe iri mu rugo niyo umuntu abagomba guhereza amanota menshi kurusha ikipe iri hanze yasuye. Ikipe ya Musanze ikazakira Bugesera Football Club kuwa mbere. Ikipe ya Marine FC izakira ikipe ya Bugesera kuwa mbere. Aka match tuzakarebe. Kuwa mbere ni ngombwa tuzayireba match tuzayireba. Usa twa streamingara sinzi, ariko ikipe zifite abafana bake, ariko naka match keza ku ikipe ya Bugesera iri mu myanya ya nyuma. Urumva izabiri kurwana no gushaka amanota, na Marine imaze iminsi itabona amanota muri shampiyona, imaze iminsi itameze neza, igomba gushaka amanota. Indi mikino izaba muri 2025 tuzayigarukaho. Etincelle yakira Kigali tariki mu mwaka utaha kabisa tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Na Mukura yakira Rayon Sport 11 no mwaka utaha, na 12 Amagaju yakira APR. Ni make tuzagarukaho, ni ibirarane bizaba muri shampiyona y'u Rwanda bisubukuwe. Ubu twavuga se ntago twamenya ko turababwira urutonde, nundi ni bisanzwe zagumya ahandi. Nta byahindutse cyane, habaye match imwe gusa. Ariko mu Rwanda ejo hari match zahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakira ikipe ya South Sudan, match yo kwishyura yo guhatanira kujya muri CHAN 2025. Umukino ubanza twarebyeho ikintu gito, ariko u Rwanda rugomba gutsinda match retour ko byagenda kose. Home advantage ugomba gukora kimwe ku buso, u Rwanda rugakomeza 2-1 u Rwanda rugakomeza 2-2. Donc difference y'igitego kimwe kugira ngo hatabayemo 3-2 ko 3-2 bajya muri penalty. Home no away, ibitego bya away mu Rwanda muri Afrika kafira cyabibara biracyagira agaciro. So nukuvuga ngo u Rwanda rugomba gutsinda kuri difference y'igitego kimwe ku busa, 2-0 cyangwa 2-1. Byaba ari resultat nziza cyane. Byaba ari resultat nziza cyane. Aho za Etincelle zo zakina tariki 7 n'iki gusa nkaba hari amakuru nari ndimo ndumva ko bashobora kuba bafite Assemblée Générale muri Etincelle muri iyi minsi bagomba gukora inama ya Assemblée Générale. Hari ibibazo bigomba gufatirwamo, kwigirwamo, gushaka undi mutoza, ku mutoza wa mbere yataye akazi, kandi akaba harimo ibintu byinshi, vurugu igomba gukemuka muri equipe ya Etincelle. Hari ibikundi bigomba kuvamo, hari umutoza wagiye wataye akazi ugomba gushaka kumusimbura. Donc equipe nyine ibibazo biri muri equipe runaka bakicara bakabikemura kugira ngo equipe itange umusaruro rwose. Etincelle ntago iri mu bihe byiza, yasubukuye n'imyitozo, ariko hari abakinnyi bamwe batagaragaye mu myitozo. Bimeye ni staff bigomba kubimanaginga ikamenya impamvu batagaragaye mu myitozo, kuko bazongera gukina tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Yego
bashobora kuba wenda ari akaruhuko wenda bamwe babahaye karuko bari baragatanze kuko kuva bakina match ya Muhazi babaye akaruhuko kuwa kabiri no kuwa gatatu bazigomba gusubukura imyitozo kuwa kane n'uyu munsi kuwa gatanu bakazakomeza kuwa gatandatu no ku cyumweru no kuwa mbere kuwa kabiri bagatanga akaruhuko no kuwa gatatu kuwa kane bagakomeza imyitozo. Okay. Tuvuye n'ibyo twavuga mu Rwanda, tuvuye mu Rwanda gerageza tunyiremo n'Iburayi ko shampiyona cyane cyane Premier League yarakomeje kuri Boxing Day. Bo barakina bo na minsi mikuru bagira bariya iminsi mikuru bayenjoyinga bareba match ya umukino wabimburiye undi n'ikipe wa Manchester City yakiye ikipe ya Everton defanda iparikira bisi ariko ejo babashije kwinjizanya bo nibabaye ubusa ku busa kimwe kuri kimwe. Manchester City komeje kugorwa. Iyi match Man City yari ifite ko urebye nka penalty Haaland yarase bakaza kuyigarura bakayongeza nanone akaza kwitsinda n'umutwe bakabara karorje ubonaga ari amahirwe make rwose. Iyi yari match yari amanota 3 ya Man City nabara ko na factor chance yakoze kuri iriya match. Saa 11 habaye imikino myinshi aho Bournemouth yanganyije na Crystal Palace. Bournemouth yari maze iminsi kwitwara neza inganyiriza mu rugo ubusa ku busa. Chelsea yari yakiye ikipe ya Fulham yageze ku munota 80 Chelsea yoboye n'igitego kimwe ku busa. Abafana ba Chelsea batangiye gupostinga bamwe n'Siraki n'abasuhuza mbihanganisha maze ikipe irabagarukana rwose bakubita ibitego 2-1 ati ibi bintu ntago bibaho. Ikipe ya Fulham ikipe ikomeye cyane, ikipe ndayitinya, ni ikipe ndakeka imaze imyaka 2 ivuye mu cyiciro cya kabiri kandi buri ikipe yazamutse muri championship mu Bwongereza ibikomeye kurusha ama ekipe menshi asanzwe muri middle muri championnat ya Premier League. Ikipe ya Newcastle yatsinze Aston Villa ibitego 3 ku busa. Aston Villa ari ikipe imeze neza, ikipe iri gukina Champions League, ako Newcastle yifashije ku 3 ku busa. Aston Villa ikipe yasubiye inyuma cyane muri iyi season. Niba ari gutakaza imbaraga nyinshi muri Champions League, abakinnyi babo niba bananiwe bashobora kuba bagurwa no kuba bafite squad ntoya bakaba gukina amarushanwa menshi batagerageza kubaruhura, akaba ariyo mpamvu ibintu byabaye no kuri Newcastle nayo igihe yitabiraga Champions League uziko byayigoye cyane. Na Arsenal agiye igorwa no kutagira squad. Tottenham nk'ibisanzwe Nottingham Forest irayifatira kubita kimwe ku busa cya Nottingham the Forest. Nottingham ikipe iri kwitwara neza cyane ku mwaka wayo wa kabiri ije mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Ikipe iri kwitwara neza rwose yongeye kubona amanota 3 imbere ya Tottenham imaze imikino 2 idatsinda, heruka gutsinda Man City menya imikino 3 imaze. Ese buraka kuri umenya ko Nottingham ari ikipe y'ibigwi buriya ikipe ifite Champions League iba mu mujyi wa Nottingham. Buriya ikipe yitirwa umujyi nko mvango za Musanze FC za Bugesera, ni ikipe nyine nayo yo mu mujyi kabisa hariya mu Bwongereza, ni ikipe yatwaye ama Champions League, ni ikipe Karekezi Olivier yaragiye kugira amahirwe yo gukinira bikaza kwicwa nuko icyo gihe itegeko rya FIFA ryavuga ko utagomba gukina shampiyona bitajyanye wenda utari kure wenda bijyanye na equipe nationale ukinira, aza kubura ayo mahirwe ariko buriya Karekezi Olivier yaragiye kugira amahirwe yo gukina Nottingham Forest. Ikipe ya Southampton itsindirwa mu rugo na West Ham United igitego kimwe ku busa. Ibyo ntago bitunguranye, Southampton ikipe iri mu myanya y'inyuma, ikipe ubona ifite imbaraga nkeya, ngiye mamya yuko iri mu makipe agomba kurwanira kumanuka, iyi sezi igomba kuzamanuka rwose. Ikipe ititwara neza, ikipe ya Southampton ikipe ititwara neza yaba mu rugo yaba hanze. Southampton irakubitwa buri gihe umusubirizo, ikipe ifite umwenda w'ibitego byinshi cyane. Southampton yari cyo yagutunguyeho? Southampton nta cyantunguye, irasubira mu cyiciro cya kabiri. Southampton ni umukandida mwiza wo kumanuka pe, ko simamya ko no mu kwa mbere muri windi mu kwa mbere hari icyo bakora ku buryo babona abakinnyi benshi, biba bigoye abakinnyi bazima ntabwo afa kubona mu kwa mbere, so ishobora gukomeza. Manchester United yari iri ku kibuga cya Wolverhampton Wanderers. Wolves ibirura byayatatse paka Bruno Fernandes bamukubita karto rouge imihondo 2 bya bindi byose akuza mu kibuga yari imihondo 2 ifatanye yegeranye. Man ibire karto rouge, nyuma ya karto rouge rwose ibitego byinjiye bihekeranye. Ariko Man U nubwo yari yabonye umutuku, ngiye match nayirebye yagerageje gukina cyane, ariko Man U buri gerageza gukina nka equipe yari yatsinzwe yose ari itagerageza gukina. Hanyuma Wolves iza kwisanga iri kurwana no gukipinga kira gitego, itangira gukina ibipira byo hejuru. Abantu twarebanaga match muri M10 Technology kwa Messi na babyeni, iyi kipe Wolves ifite amahirwe yo kuba ifite umubare mwinshi mu kibuga kurusha Man U. Urumva nigerageza ikintu umupira wo hasi kugira ngo ireke ko yateraga boom baro Man U ikayifata irekipera bakayataka, ariko mu minota ya nyuma bagerageje gushyira umupira hasi bakora izo kombinezo baza no gukubitira counter attack. Man U barayirangiza itaha yimyiza imoso nyine.
Liverpool yatsinze Leicester City ibitego 3-1. Leicester ikaba yabanje igitego kare cyane, ndavuga ati se Leicester, umuntu twari turi kumwe wambwiye ati Leicester nyamara wabona ariyo igiye kwihambira, ndamubwira reka Liverpool nibirangiza igice cya mbere ari kimwe ku busa yandamenya ko birashoboka. Ariko Liverpool yaje kuyituruka inyuma itsinda ibitego 3-1. Liverpool yakomeje umurego rwose, ntabwo ishaka kuva ku mwanya wa mbere. Nta kintu kibabaje buriya Kakule nko ku bafana ba Arsenal kubona uburyo umwaka ushize twari dufite consistency ariko Man City katubera ibamba, none muri uyu mwaka Man City yabaye icyambu, natwe sinzi ko byagenze. Liverpool yaraje radukabana, ibintu bidasobanutse cyane, ubona ko kugira ngo Arsenal tuzabone shampiyona y'Ubwongereza kiriya gikombe kizatugora cyane. Big Six rero ukuntu bimeze, Liverpool yacyari ya mbere imikino 17 ifite amanota 42. Ikipe ya Chelsea ni ya kabiri n'amanota 35 imikino 18 yayo. Urumva ko Liverpool igifite n'umukino w'ikirarane. Liverpool isha Chelsea amanota 7, Liverpool ifite n'ikirarane. Ikipe akabira amanota 7. Urebye ni gutyo urutonde ruhagaze. Liverpool ariko Arsenal niramuka itsinze Brentford ijoro nirabiri ku mwanya wa kabiri, iraba yegereye ishobora kuraraho. Nottingham Forest iri gutunguranira ku mwanya wa gatatu, ubu ngubu aho mvugira aha, kukira imbere ya Arsenal, ikipe y'amateka imbere ya Arsenal nota rimwe, Arsenal itarakina. Newcastle yagarutse yageze ku mwanya wa gatanu. Man City iri ku mwanya wa 7. Man City iri ku mwanya wa 7 rwose, ahirushwa n'ikipe ya mbere amanota agera kuri 18. Uzo Man City irishwa na Liverpool amanota 18 ni menshi, harimo n'ikirarane n'amanota menshi 17. Man City simpamya ko hari ikintu gikomeye yakora ku buryo umwaka yagira ijambo ku gikombe. United yo ku manota 23 ibere ku mwanya wa 14. Manchester United ku mwanya wa 14 n'amanota 23. Niho yiryamiye ikipe ya Chami, ikipe y'umutoza mushya hahindutse icupa. Inzoga iracyari yayindi rwose, inzoga iracyari yayindi, n'agacupa gusa kahindi. Sinzi icyo Man izakora rwose muri iyi sezo. Wenda turebe muri uku kwa mbere niba hari abakinnyi Manchester yakongeramo, niba hari izindi mbaraga zayifasha, ariko urebye ikipe zose zikeneye imbaraga ziyifasha. Nabonye na Sporting aho umutoza mushya Man yaturutse, umutoza bari bamusimbuje byanze, bamusezereye, kandi naho yagiye muri Man byanze, yakwisubirira mu rugo cyangwa azakomeza guhangana. Umutoza wa Man aracyari kare, umutoza bafite kontra ndende, ntabwo afite kontra nk'izi zacu dusinyanga ngo za retour ngo z'umwaka umwe. Abagomba kubanza gutegura ibintu bye, niyo mpamvu rero ureba ko ari gutegura next season. Wenda Man izaba ari ikipe nziza, nigura abakinnyi 4-5 ikagerageza kongeramo, bizayifasha cyane. Ndakeka ari izo match zabaye. Premier League irakomeza kuri 29 ku cyumweru. N'uyu munsi Arsenal irakirwa na Brentford saa 4:15 z'ijoro. Bacira babwije cyane biza no kugurana kugira ngo nabashe kubireba. Biratugora cyane rwose, biratugora. Gusa turabakurikiranira resultats uko bimeze, tuzababwira ku munsi wo kuwa mbere, kuko bazakomeza ku cyumweru. Hari ama match menshi azaba no kuwa mbere no kuwa kabiri. Premier League yo nakabuza ibikomeza rwose. Niyo muri nizo match zabaye ziri gusoza uyu mwaka. Kwihuse vava tutarambiranye tukajya mu Mavubi tukareba uko bimeze, naho tukanyuramo gake mu Mavubi. Rero minota iri mutsita mu Mavubi nta kintu kirenze twanyuramo, ekipe iracyari yayindi. Gusa hari abakinnyi babiri baje kugira imvune, utwira Dukunda Pacifique ikina mu kibuga hagati yavunitse hakiri kare, simburwa na Kanamugireroje mu mukino wabanje. Uwitwa Gilbert bakunze kwita Kagege wo muri APR we yari yavunitse kare bakigerayo, yavunikiye mu myitozo. Abo bantu rero bakaba basimbujwe abakinnyi babiri. Uwitwa Dukunda Simeon nawe wakiniraga Polisi niwe wasimbuye Pacifique. Uwitwa wasimbuye Gilbert Kagege ni uwitwa Felicien wa Musanze. Ese nukora ko umutoza kabiri wa Musanze niwe wamuhisemo Sostene? Ese niba ari muri nationale urumva yajya gufata n'andi ma equipe ahita avuga ati ubwo Musanze nifite nimero 2 mwiza mu makipe yose ari imbere. Iratangaje cyane. Iratangaje ko dusubira inyuma. Musanze niyo yari ifite nimero 2 wagombaga gusimbura Gilbert. Kakule Musanze ya 12 na rimwe usanga umutoza wese ntitwa twabanye save hamagara Marine ifite abakinnyi 4.
Festin nawe yahamagaye umukinnyi we nawe byabati nanjye ntabwo niburira shaka kumuryamo injabura akamubwira turaje ariko tugomba kwiyagabana ntabwo twabihamya ntabwo tubizi ntawamenya gusa niyo mahitamo yabayeho reka turebe niba basimbura bazabasimbura beza bazakora kuri match turebe kuri match ku munsi w'ejo saa 12 saa 9 ntabwo narebye neza ariko match rejo ariko andi makuru mfite nuko ngiye match u Rwanda nubwo rwayitsinda ntabwo ruzajya muri CHAN kubera iki sinzi ngo system yaje forma ya CHAN ndi kumva ndayibuka ibyo nigeze kubyumvaho mbere wenda tuzabikurikirana tuze gushaka u Rwanda ngo rukurihira ubusa none ntabwo twavuga ko ari ukuruhira ubusa kubera ko niba abakinnyi bakomeje gukorera run bakashobora gukorera Sudan bakabakora Kenya ndakeka ko ku rutonde hari cyakwiyongeraho kandi n'abandi rutonde rwa FIFA cyangwa rwa CAF ikipe igakomeza kuba mu mwuka wo gukina kuko ikipe y'igihugu Amavubi ifite mu match menshi mu kwezi kwa mbere ikipe nkuru ntabwo twavuga ko ari ubusa kuko none se abakinnyi bakinye match za gishuti ntizibafasha Okay, ni ibyo ngibyo rero twavuga mu ikipe y'igihugu Amavubi ntabwo twavuga ibintu byinshi uyu munsi ni kwa gatanu ntabwo nta bintu byinshi dushaka kuvuga gusoza umwaka ntabwo tugoranire ahubwo tuzagaruke kwa mbere tureba resultat hanyuma tureba niba twabasakira n'andi makuru tuzadufite yacu yo mu ndayisi natwe tuzagira mu ndayisi yacu tujye tubabwira ido nido ry'ibyo mutazi tuba twacecetse wenda bitari byaba ngombwa ko biraba official umwaka utaha tugomba kugaruka turi strong dufite no mu ndayisi kabisa tugomba kujya muhabona turi gutegura ibintu byinshi cyane tugomba gutangira umwaka dufite ibintu byinshi tugomba gukora dukeneye kuza turi bashya nyine ku buryo munako twinjiye bakeneye ko tubamamariza ibikorwa byanyu namwe courage mutugane biroroshye ushobora kunyura kuri Kakule ushobora kunyura kuri Mido ushobora kunyuraho biroroshye ntabwo bihenze kuko turabizi ko twese turacyari mu rugendo turacyari gutangira urugendo rero ni ugufatana urana kugira ngo tujyane reka dushimire nanone abaterankunga bacu Mariam Furniture hanyuma na Janet Auto Paint so ndakeka twabifuriza kugira weekend nziza hanyuma tuzahongere guhura ku wa mbere mugire ibihe byiza